tu sai ba thaba ala ba ji su dam ngai adan jai daba tara पनि धर्म ना कोही लारे कोही जुजाले कोही नाना आंगा अपनी कते मेमेनी कता स्याचा आम्याङ जी सुङलावा स्यामी लागान्डीको सोल्लो हैन मिसिमै स्या सोल्लो स्यामी अर्कुन बेला सबले फस भट्टी हाले सोल्लो हैन ओ थेदा बाइलामा चु स्याला बिसारे ngai थोर जागी हामी थान्जी धर्म यही बता होला राधा जी यांगला आमा सिसी कले गार्दा जी जुत्ते मि बोल्दा म गोर्की मुई हेतेर साइमा थे त कले गार्दा आमा चो तोर पारे पहिला थार्ला कि ते मुई पहिला तोर थार्ला आमा चा पहिला न्यालवर निल्की तोर सेब मुई जा न्यालवर निला यस्तो ठुलो ठुलो लामाहरुले बुझ्नु पर्यो अब लामा गुरुका से सुङमा राख्ने से न्यान्दोजी साइबा थाब लाला ने आमा लेंगाला आमा कि सिमम तुङ तोरजी गार्दा जी सम अर्कुनै आमा नि थे मुई थे नागाई आमा नि ना थे राये मामन आमा नि ना तर चुजा जा यांगला स्याङा खाला आले आङा गते ngai kai ba ngai kai na labarang da हैन ठीक गर्नु मा तपाईले से स्या सोक्स्या स्यामी जमन वाला स्यामराङले यांगा स्या पाँच तरिले खाला आले आङ गते जुजो गते आम्नी गते नेमेनी गते ngala अदरनीय आफ्नी गते स्याङो से दोजी कुनै पनि व्यक्तिले मिन्छ सेजी मलदम खेत जा से स्याबिला अथवा कोर्की जो आले केन सांग बजा दोजी चुत बेर मुना दोमला लो या मा दो का जिन टिक कुडी सिसु तरकारी सरकारी ठीक ल तेरे ना का बाले करा कोरेक लवर जेज मंदम मास बडा त मन होइतरी ठीक दो मंदमी आशाङ नै स्या आज 4 महिना दाजु ठीक द बिदो जोम बिसम मिन्जा माला आर कसे क्राप रु फेला पाप त लाम लुमा व्यक्तिले मिनलाई साइबर आदि जो चुजेको नना आंगा दे जो जाले का विशेष गरेको दो जिन्जी स्याजी तारिम आरगु दीक्षा चुरङ बा आबा आमा शिव बिसीमा बेला नागा सेवा सा सेवा मुई सेवा लागि भन्नम खेरला नागा जे मा न्यावर नि भाइ आमा जे न्यावर नि भाइ नि यांगा दे सेवा का दे न्यावर नि हो छिको शिवै दरे वो चेलामा याङ तामाङ ठेकारण चाहिँ याङ तामाङ पछाडी परेको ठेकारण चाहिँ याङ तामाङ त बुद्धि आका चाहिँ मिसे नाइ बेला अर्जी याङ मिसे तिगा बिबा थेदेर ब्रजी याङ मंगला आचे बके पुल जानु नाइ किन नि आइरा किन ये गाइ बाम तम याङ बिसम थे याङ न ल याबे आइरन सेव चाहिँ हालेका त इफेक्ट तलवा सरी हो नि तरिम अर्को सास्या थोमसा किलारी चुन्दानमा लारी सिजी रिल्ची सिजी अथवा मान्छा सिजी अथवा पेङ सिजी बिसम थे स्या छामकुन आजौ नांगर ताङसे 24 घण्टा वाइ से दि स्या जाउ सोम निजी किले मतलब थे स्यारी नम्बर 6 बडी तरिम अर्को स्या नाना जा दोका मुबा नानचे 50 रुपैयाँ पैसा भोसी स्याक ब्लुसी बाजी तर ठेकासे सिंगाला मिन लासी सेवा हानिन के 50 रुपैयाँ से कांसल पाप रांगला 50 रुपैयाँ पैसा से क्रुजी कांसल ते दिमरी दोकासी ताइ से बिन मिनते के स्या जब मिसजा लामा सिंगिन जम के सि चाउ सोलगो लामा हानिन बाजी जम ngai चु स्या हानिन कोली सामान्य तरकारी निन चु सब्जी निन बिसी सोलगो स्या ब्लिनेजी तर अर्को स्यादिको मतलब मोइस्या मेनाङरे मुई साइ मुलन यांगल्ला 10 जना त चुत्ते चुमुइ बिसे 2 महिना अगाडि ने स्या के मुइ ल स्या लाना तकै छोकाई छिकादे तकै बिसे नामुले आना बा ब्राबिन्सी ओ थे मुइ पूर्व साधनन मेनाङला अष्टमी गुनु थे मुइ पूर्व साधनन थे मुइ ल स्या तुरुन तम दे गर्दन स्या चाहिँ कि पहिला पाउनाङ दे थासी कि कोम्बरी बोरको गामै कोम्बो मुसम कोम्बो गामै आसम नाम सरी लामा ग्रेन हाला जिम फेजा बोरको चुस्याला योने केवल या मेमे लु ngoi sala bin goya चुल्ला को तासी ngani mang स्या भागलाई बस को तासी दे स्या भाग ai ngai कुसिन बाङ मिन्छम मुइ कुसि 3 वर्ष तो केले 3 घण्टा तो स्या को मुलियाको मुइ सेजिन 3 घण्टा तो स्या कोला नि कोबा चल्दी लिया हो खेता भाइ लामा स्या जा ओरा बाङाइ राखि छु साइबा थाबा आला बाजी छु दमनाइ आदन चाहिँ दबा तर पनि धर्म ना कोही लारे कोही जुजाले कोही नाना आङा आफ्नी कते मेमेनी कता स्याचा आम्याङ जी सुङलावा स्यामी लागान्डीको सोल्लो हैन मिसिमै स्या सोल्लो स्यामी अर्कुन बेला सबले फस भट्टी हाले सोल्लो हैन ओ खेता भाइ लामा चु स्याला बिसारे ngai थोर जागी हामी थान्जी धर्म याङ से एकदम नन कोदो तामगाटी लाना मुले याङ तामाङ नाइ जो विषय बस्ती तपाईले एकचोटी घोडा टेक्नु पर्छ मामापट्टि मैले उहाँले हो भान्जाले मामापट्टि फर्केर सक्छ भने दिदीबहिनीले पनि गर्नु नत्र भने भाइले गरे अनि मामाले पनि घोडा टेक्नु पर्छ